bio sam živahno dete, pravio sam nekad baš ozbiljne probleme u školi, da sam bio najnemirniji i u početku kao klinac sam se baš tukao i u razredu i sve i onda kako sam, samo je počelo to da se smiruje. Ja stvarno mislim da ti ne treba fakultet da bi postao obrazovan čovjek. Uvek su i moji govorili šta god da radiš, ostani svoj, ostani isti, samo nemoj da poletiš. A kad mi se dešavalo da poletim, onda sam tek učio neke stvari, kad te obori dole, kad baš doživiš neki neuspeh i vidiš da samo treba da ostaneš normalno. Lijepa cura, uspješna, dobro, ja sam to, ti voliš crnke s dugom kosom. Dobro, ja sam to i pričao. Sa moje strane su postojale simpatije u toku šova, ali nikad ništa nije između nas se desilo. Okay. I to ljudi ne mogu da skontaju. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Davkasta. Danas sa mnom u studiju momak koji je dobio veliku pažnju prilikom zadnje sezone IDJ showa, osvojio mnoga srca kako dama, tako i muškaraca. Njegovo pjevanje je već odavno poznato, a i on sam, danas sa mnom u studiju Toma Milovanović. Ćao brate moj, dobrodošao u studiju Davkasta. Hvala na tako lepoj najavi, baš mi je drago što sam ovdje. Drago i meni brate, ja sam tek provalio, ali ne, stvarno to sad kliše postoji u svakom intervjuu, ali stvarno sam nedavno, nema sigurno manje od mjesec dana provalio, brate, da si ti Toma kojeg sam ja blejio na televiziji, brate, gledao preko zvijezdice. Ali ogroman glow up, brate, ogroman glow up. Hvala ti. Pa prošlo 8 godina, mislim, od tad. Tako da, i tad si, brate, haro sa, nekako u tom trenutku se najviše se povezivao kao u du sa Sergejom, najviše ste realno pažnje Bilo nas je tu, kako se zove, kad je bilo All Stars sezona u ovom takmičenju. Danas u IDJ show, naravno, i spremniji, odrasli, i zreli. Koliko je prošlo? Ali sa više treme nego ali kad sam bio mlađi. Koliko je prošlo od Pinkovih zvjezdica? Prošlo je, sad ću ti kažem, pa od 2015. na 2016. je trajala ta sezona, znači koliko? 8 godina. Čoveče, 8. Pre 9 godina je krenulo. I u tom periodu, nakon završetka Pinkovih zvjezdica i svega, gdje si ti bio? Je li to bio neki međuprostor odlučivanja, šta želiš u životu? Pa mislim da se mnogo više stvari desilo u tom međuvremenu, kako teških, tako i lepih. Posle Zvezdica sam se preselio za Beograd, krenuo u muzičku školu, srednju, pa uklapanje, pa novi neki problemi, novi neki putevi u životu. I dosta mi je pomogao Beograd da sazrim i da vidim malo više stvari. I šta sam radio, pripremao se i dalje radio samo na muzici. Tu su bile još neke stvari, ali su brzo je to ispalo iz planova, što se kaže, neki, uvek mi je prioritet bila muzika i u tom međuvremenu. I onda se desio IDJ show i... Spomenuo si ovo na početku za tremu vezano. Tad kad si bio manje nisi imao tremu, a danas kad si već izreli popularniji, realniji, imaš tremu. Kako to reći? Pa kad si mali ništa ne kapiraš. I apsolutno ti je sve jedno, ne razmišljaš nešto puno o posljedicama, mislim imaš kako sam ja imao 12 godina, ti ne razmišljaš o nekom sad neuspehu u to doba života, ali kasnije kad pevaš, kad si u takmičenju ili to, imaš pritisak, osjećaš da moraš da uradiš nešto, ako ispadneš šta ćeš da radiš, opet ti je milion misli u glavi. Tako da ja sam, ne znam za druge, ali ja sam mnogo veću tremu imao kad sam sazreo, to jest sad u show nego u Zvezdica. Je li to možda odgovornost kao znaš, ipak dosta tih ljudi koji su se tu pojavili u IDJ show, hajde, neki su već bili prije poznati publici, neki su stvarno tek nepoznata lica koja uz pomoć IDJ-a dolaze do neke svoje popularnosti, a ti stvarno bio poznato lice. Nebitno kako si izgledao mlađe, starije, tvoje ime je bilo zapisano na portalima. Ja to ne smatram, ja ni sad ne smatram da sam poznat iskreno. Ja smatram da sam negdje prepoznatljiv, da i dalje treba dosta da radim i da izbacujem muziku da bi kao mogao da se nazovem poznatim. Tako da... Jeste. Dosta danas ljudi, kad to gledaš generalno, dosta ljudi danas sebe zauzima, znaš, kao pravo poznat sam.
dosta njih koristi to možda u neke krive načine. Pa stvari. mislim, vidiš to po ljudima, ono, kad malo dođu ili do hajpa ili do nečeg, tačno vidiš, ispliva ono pravo lice Jest, koje jest, kako. jest. Pa ja to znam, brate, po podcastu, ono, znaš, imaš neki ljudi koji imaju, ono, uslove, brate, kao da, nemam pojma, Rammstein dolazi u studio i jel sam pao na pamet jer je koncert u Beogradu, ono, od, ne znam, blindiranih auta, security-a i ostali stvari, i onda, ono, izađeš na ulicu, brate, ne znam, neko iz moje redakcije priđe da su Šta je, ali ti stvarno bio Rammstein ovdje? Ili? Ne, nego spominjem ti, dajem ti primjer, znaš, kako se ljudi uspoređuju sa nekim svjetskim facama, kako se zove, a nisu ono, nisu ni krenuli u neki put. Meni je to okej što se samopouzdanja tiče da ti, jel te, pozitivno manifestuješ na svoju karijeru i to je sasvim korektno, ali mislim, ako se ponašaš, ophodiš nadobudno prema ljudima koje znaš od ranije i kao ti si sad faca, mislim, to nikad nisam gotivio i meni to uvek su i moji govorili, šta god da radiš, ostani svoj, ostani isti, samo nemoj da poletiš. A kad mi se dešavalo da poletim, onda sam tek učio neke stvari, ono, kad te obori dole, kad baš doživiš neki neuspeh, i vidiš da samo treba da ostaneš normalan. Jesi imao puno lekcija u životu takvih, ono, gdje ti život pokaže kako trebaš zapravo posložiti neke karte? Pa kako ne, jesam, naravno da jesam. Mislim, ono, mislio sam, u srednjoj sam mislio da sam popio svu pamet sveta, ono, u početku srednje, da sam ja najbolji, da ja pevam najbolje, da sam poznat. Upravo to što se desile su se neke stvari u životu, tako se namestilo, znači, bukvalno kao da je Bog hteo da me spusti na zemlju i onda vidiš. Jest. Ja sam ubijeđen u te stvari, znaš, ono, koliko god to neko meni neka kaže, ono, nemam pojma, imam dosta prijatelja koji razmišljaju, sad možda to glupo zvuči, ali na komunistički način i to stvarno govore istinito, ja razmišljam na taj komunistički način, dok ja razmišljam to, brate, stvarno se sve događa u svoje vrijeme i treba onako da se dogodi. Kad si pohlepan, kad si ovakav, kad si onakav, kad misliš da si najbolji na svijetu, brate, dođe onaj odozgori i opali te i, brate, spustiš se dole. Znaš, nemate nigdje u jedan period da naučiš lekciju. Ja čitav život vodim tom nekom... Isto, pa drolijom. Učiš, ono, ceo život učiš. Ceo život imaš lekcije, ono, tako da, mislim, sve što u datom momentu ti treba, baš onako kako treba Bog ti da to. Da li je u pitanju pad ili neki novi uspeh ili sve je u tačno vreme, tako da... Zanimljiva stvar kod tebe i tvojeg nekog odrastanja je to da si ti sa Kosova, tako Metohije. Tako je, da. Kako je živjeti na malo drugačiji način nego tvoji ljudi? Pa, to sam već pričao, nisam ja osjetio to. Nikad. Ja nikad nisam osjetio da sam ja u nekoj opasnosti ili kao da se tu dešavalo nešto. Ja sam rođen u miru i tu je i dan danas je mirno i ništa se ne dešava i ja to stvarno na svoj koži nisam osjetio. Naravno, slušao sam starije, ali nisam, mislim i moje i sve, ali nisam shvatao šta se desilo i to. Jel ti pravilo kakve različitosti u bilo čemu? Pa nije. Mislim, pazi, kad sam se preselio 8. razred, kad sam krenuo u školu u Pančevu pored Beograda, bilo je tu komentara kao nekih pogrdnih nadimaka i svega toga, ali posle toga stvarno, to je jedini put kao da sam ja osjetio nešto tako. Inače, stvarno nisam. I ne mislim i ne smatram i nikad neću smatrati da sam imao drugačije detinjstvo od ostale dece. Ja sam se igrao i bio radosno dete i ništa mi nije falilo, tako da eto. To je, znaš, super stvar za čuti. Mislim, iskreno. Mislim da to mediji nekad i previše i napušu. Ne bježimo od te realne situacije koja se događa gore i ne usporam ništa, nego jednostavno žuta štampa, evo baš ono juče. Činjenica je da može da bude opasno. Ja govorim konkretno za moje mesto. U mom mestu dešavale su se ružne stvari, ne mogu da kažem, ali ja da sam na mojoj koži osjetio nešto tako, stvarno nisam. To ne mogu da kažem, eto. Daj mi reci, kao mali, kakav si bio? Jesi bio povučeniji, jesi li bio lik koji je ipak volio biti centar u društvu, jer s obzirom kasnije kako se odvijao život, znaš, nije moguće da nisi bio centar društva. Pa voleo sam pažnju uvek. Mislim, kroz osnovnu školu sam baš voleo pažnju i
klasično ona priča predsjednik odeljenja, a najviše problema pravi i samo smišlja ono nove, ono šta će novo da napravi nekome, neki haos. Mislim, volao sam u svemu da budem najbolji, kroz celu osnovnu. Fudbal me tad samo zanimao, nije me zanimala muzika, znao sam da pevam kao dete. Mislim, pevao sam ja uvek, ceo život, ali fudbal mi je bio ono kao svakom dečaku, verovatno prioritet. Dokle si dosegnuo fudbalu ili je bilo na standardna srednji križni? Nije, znaš, kao kolena. Ne, tu je moj Ćale učestvovao, to sam već pričao jedno. Ćale je učestvovao u tome što sam ja izabrao muziku. Rekao, kaže, fudbaleri uvek znojavi, kaže, tako prljavi, kaže, ti kao pevač uvek dođeš sređen, kaže, devojke te vole. Ja čim sam čuo vratno devojke, mi je to bilo pregledljivo. Obično su fudbaleri, oni kod djevojaka što su slavaju srca, znaš. Baš sam bio mali, ali sećam se tog momenta. Ali da se vratim, da, bio sam živahno dete, pravio sam nekad baš ozbiljne probleme u školi, ono da sam bio najnemirniji. I ono u početku kao klinac sam se baš tukao i u razredu i sve i onda kako sam, samo je počelo to da se smiruje. Ja ne mogu zamisliti tog tomu, brate, kad te vidim sad kao cjelokupnu ličnost, onoga tomu, na primjer, tada mlađe, kaj nekako, znaš, i faca ti je bila nadobudno ko ono, brate, ja sam osvajač ovdje, nema niko Ma nije, ja se tad sve pravio fino. A sad si, brate, baš kompletan lik, ono, razumiješ, pa, toliko miran i tih, brate, ja tebe sad ti meni čitaš, brate, recept, ne znam, za baklavu, ja bi samo ovako. Pa u tom prelomnom periodu, valjda sam kako postao... Kako se to dogodilo, kralj? Lagan, pa pubertet, ne znam, ja šta, samo sam postao ono lagani i to je to. Vjerujem. Taj dolazak u Pinkove zvjezdice uopće kako se dogodio? Je li na nečiji nagovor ili? Pa bilo je neko muzičko takmičenje na Kosovu, zvalo se Moja prva šansa. Ja to osvojim 3. mjesto u kategoriji osnovaca kao za pevanje. Imao sam 11 godina i bila je audicija u Gračanici, to je mjesto na Kosovu, audiciju za Pinkove zvjezdice. I sestra i ja otišli, mala moja sestra, i ja sam bio jedino dete kao koje je prošlo na Kosovu prvu tu audiciju i onda je bila završno. Nikome nije, ja sam to hteo. Kad je bila prva, ja sam bio u drugoj sezoni. Kad je bila prva sezona, ja sam bio ubeđen da ću ja već biti u drugoj sezoni, u super finalu. Sve sam ja to zamislio, ceo scenariju. Tako da sam samo tražio moj otac je video da to volim, a njemu je bilo još punio srce zato što se i on bavi muzikom i deda se bavi muzikom. Da je čitao obitelj muziku. I onda je to tako krenulo, mislili smo prvi, drugi krug, to je to, kao da se ne razočaram, samo su mi to pričali, kao ako ispadneš, prvi, drugi, treći, četvrti krenulo, ja vežbao i eto na neku foru sam stigao do superfinala. Čemu pamtiš šta je ti naži ti? Pa bezbrižnost, ne znam, mi smo, baš pričam i s ovim drugarima koji su bili u mojoj sezoni. Sad idemo po svadbama jedni drugima. Čovječe, ozbiljno. Pa da, evo sad nam se udala drugarica Antonija Gigovska isto. Ja se sjećam te cure. I baš smo išli kod nje na svadbu i pričamo koliko nas nije interesovalo takmičenje uopšte. Baš je bilo samo druženje i igranje, dete si, ja dočekaš da ideš drugare. I stvarno je neka pozitivna energija sve vreme. Nije bilo nikog ko je tu želeo nešto da se takmiči. I baš taj period pamtim po izgradnji puno novih prijateljstva i po svemu lepom, ne znam. Jeste, pa realno kad skontaš, dođeš u školu, brate, glavna si faca, sinoć na televiziji, danas u školskoj klupi, brate, glavna faca i razumiješ, ne moraš se sekirati, nemam pojma. Za sve ono što se danas moraš sekirati. Generalno u celom mestu si sad kao poznato. Kako je bilo kad bi dolazio u školu? Bilo je kad to je bio sam mali kreten. Jesi iskorištavao iskreno? Nisam. Nisi iskorištavao tu poziciju, znaš? Ne, samo sam popustio u školi, nisam nikog... Samo sam popustio u školi maksimalno i kako se zove,
profesori su to opravdavali zato što sam bio vam u Zvezdicama, stalno sam spominjao svoju školu i kao nisu htjeli da me diraju, ja sam uvijek bio odličan i tad baš, nije me zanimala škola uopšte, samo sam gledao da pevam. 100%, razumijem to kako moguće, ne znam kad sam ja odustao od škole, ali bilo je zanimljivo, mislim, dečak 12 godina, kao ti si nešto sad poznat. Naravno, i realno ti kad skontaš čovječe na zdravlje našoj redakciji, ja mislim da ovo u svakoj epizodi mora neko kito i da obilježi nekoga, ali sam ti pošao reći, ja mislim da mi nismo svjesni s tako malo godina kad dođeš do te popularnosti, koliko ona zapravo može promijeniti tvoju budućnost. Znaš, evo kad ti skontaš, brate, bio si klinac koji je imao svoje djetinjstvo, družio se, igrao se najnormalnije, preko noći si postao zvijezda koju su svi gledali, ne znam kad se emitirali Pinkove, ali znam da je bilo baš gledano, sutra si u školi, znaš, ljudi te prepoznaju, tako da internet baš može promijeniti. Ali ne kažem da je to nužno pozitivna stvar uvijek. Pa jesi osjetio negativne te stvari? Pa jesam. Na primjer, to ti izgradi toliko u neku ambiciju, postaneš previše ambiciozan. Je li to loše? To se desilo u mom slučaju. Ja sam posle Zvezdica postao previše ambiciozan i nisam imao, na primjer, uslova ni sredstava možda da radim muziku i to. I onda kakav sam, samo me je vuklo dole. I onda dolaze pitanja da li ti možeš da uspeš u ovome, da li od te prevelike ambicije pukneš nekako i ne gledaš širu sliku. Nemaš strpljenja, niti bilo šta, nego odmah gledaš da ti se sve desi. I to ume dosta da poremeti stvari. Naprimjer, meni je to baš bio, problem tek kasnije u životu. Jer kao imao sam tu neki teret koji sam sam sebi stvorio, da sam ja napravio nešto sa 12 godina i da sad, tipa tad sa 16-17 zastajkujem. I onda sam dolazio, pitao sam sebe što ja sad zastajkujem, što ja više nisam dovoljno poznat ljudima, razumeš, što ne mogu da izbacujem pesme. Sve te neke, stvari tinejdžerske manje više. Da, vjerujem. To kad sam ti pošao reći, izvini, za tu ambiciju definitivno da ona koliko god može biti pozitivna, može biti toliko i negativna, jer baš to što si rekao, na primjer, sredstva, muzika nije jeftin sport. Ume, pogotovo ako dođeš u Beograd isto može da te proguta ovako. Ali 100%. Stvarno, i znam ljude koji su, i hvala Bogu, kažem što se meni to nije desilo. Da li zato što mi je otac bio tu ili mi je okruženje bilo takvo u školi, to ne znam. Ali znam ljude koji su došli u Beograd i nisu više iste osobe kao što su bile ranije. Ta tema Beograda je baš zajebanost. Da. 100%. Metropola, mislim, 100%, jer svako svi Beograd je grad, a evo, ja kažem, moj sid, sad će, ako majka bude ovo gledala, a gledat će, znam, znači, prva će joj rečenica biti, ja nikad Ciru nisam dala, znaš, da ode bubam s podcastom u Beograd, jer mislim da toliko Beograd nudi tih nekih, znaš, stvari, znači imaš apsolutno sve na dlanu. I sad se ti odlučiš šta hoćeš da uzmeš. A kad je veliki izbor i velika su razmišljanja i prebacivanja i onda, brate, baš to što si ti rekao, možete ponijeti. Da, ali mislim, treba odmah u startu da znaš zašto si došao i da se držiš toga. Znaš, ja sam bio fokusiran na muziku i držao sam se toga i mislim, desile su mi se neke lepe stvari, ali, ne treba padati pod uticaj drugih ljudi, pogotovo ne na onim žurkama i sve to. Naprimjer, ja nikad nisam volio nešto, te noćne beogradske splavove i karte. Splavove, evo mi veraš da sam ja možda 5 puta bio za 7 godina mog života, koliko 6 u Niste li kod izlazaka i toga? Jesam kad odem na Kosovo. Zato što sve znam i dođem, a ovamo u BG-u sve miran sam, ne pijem, razumeš, toliko i onda odem dole i hoću da se provedem i sve znam i ovo mi je, znaš, nije mi niti prijatno, niti znam na koga mogu da naletim, niti mi iskreno, šta je realno. Nije mi nikad bilo primamljivo, eto.
Ali čovječe, Toliko. ja 7 godina si ti tu već i kad skontaš ono... Što, mislim, ne daj Bože da se desi kasnije, znaš, da me sa 25 pukne. Ja da se prebacite, Sa 25 me pukne neki gas, ajde. drugi splav. A neće, mislim, neće valjda. Mislim da te, ali ne, mislim da te prošla ta faza, druge stvari kad gledam, ovo ja sad govorim iz perspektive nekoga ko te gledao, klinac gledao tada, kako se zove, malo veće klinca, ne mogu reći da si imao možda sve, ali tu dozu popularnosti, ako te tad nije prenijela, ne možete ni sad prenijeti. Jer mislim da si nekako vjerovatno se naučio nositi s njom, naučio nekako znat gdje treba, gdje ne treba. Eto, kažeš, tu bio i tvoj otac dok si sad u Beogradu i da nekako imao te bar ko savjetovati. Ma nije to ni do popularnosti, ja sam samo gledao da ne razočaram moje, znaš. Ja sam samo gledao da moji roditelji se ne pokaju što su me poslali u Beograd. I stvarno sam se držao toga i dan danas se držim toga i drago mi je da mi veruju da ništa ne može da, jer to mi je puno, kad vidim ostale ljude, kažem ti, ko je progutao Beograd, stvarno mi je drago što sam ne izlazim toliko često, stvarno. Volim da odem s drugarom na pivo uveče, volim kad neko kućno radi nešto, kućno žurku ili to. Ali ovako splavovi, klubovi, to baš ne. Spomenuo si ovaj dio, znaš, koji smo pričali o ambicijama i ja sam kažem, jer svjesna sam toga kako muzika napreduje, sve skuplji sport i sve teže za održavati, znači spotovi su sami po 3-4-5 hiljada eura, medium neki rang, kad već pričamo o većim i više novca, naravno gdje je tu i produkcija, gdje je tu i sve što dođe, znači da se napravi takva jedna pjesma. Kako si ti u tim trenucima, znaš, jesu li mogli razumjeti tvoji roditelji ljubav prema muzici da treba u nju početi ulagati, ali evo kažeš ti u jednom trenutku nije bilo moguće zbog sredstava? Pa, mislim, znaš kako? Eto, sad sam šta si me pitao? Šta si me, čekaj. Za muziku, da je skup sport i da je zeznut u nju ulagati, a da nisi ti u tom trenutku bio u prilici. Pa mislim, zato sam i na kraju krajeva, iskreno ti kažem, i otišao u IDJ. Zato što je moralo nešto da se desi u nekom momentu. Beograd jeste veliki grad i možeš da nađeš dosta ljudi koji rade muziku, koji su novi i sve to, ali to baš treba da obodeš, da ti odgovara. Ja sam probao sa dosta ljudi da radi muziku, ali jednostavno ne može da se, taj vibe ne može da se poklopi jednostavno, ili sa producentom se ne razumeš, ili neko ne radi dovoljno kvalitetno, ili to, i onda, ako hoćeš kvalitetno, moraš debelo da platiš i to, i baš odatle ide taj moment što se ambicije tiče. Previše si ambiciozan, a nemaš sredstava. I onda te to vuče dosta dole. Jeste, baš zezno. A to što se toga tiče, spotovi jesu i preskupi i pesme su postale preskupe, mada pesme su uvijek bile skupe. Mislim, jesu, ali mislim da si prije za taj novac koji danas neki plaćaš mogao dobiti tip tier, znaš, nekog spota i pjesme, a danas, nemam pojma, kažeš 5000 eura, brate, medium neki spot, razumiješ, dobiješ. A to je dosta zeznuto, ali sa druge strane, izvođači ni nemaju toliko prava da kukaju, jer su jako dobro plaćeni i u klubove. To sam pošao da ti baš kažem, vidim u zadnje vrijeme, 2-3 kluba sam inostrana vidio da su krenuli zapravo zatvarati svoje klubove ili bojkotovati nastupe izvođača jer su cijene toliko podivljale. Imam osjećaj, u toj sam materiji, znači apsolutno znam svakog izvođača i cijenu i na koji način funkcionira, ali imam osjećaj da su u jednom trenutku počeli cijene tako divljati, gdje menadžer dođe i staviti cijenu, bubne, eto samo zato što je možda taj klub bolji od ovoga vama iz drugog grada. Pa mislim, snalazi se kako kume. Mislim, svaka čast ko je uspeo veliku cenu da nabode, respekt, voleo bi ja, mislim, realno sad pričamo ko ne bi voleo. Ja bi samo voleo da ako ja budem dobro plaćen, da mi bude kvalitetan nastup i da ljudi znaju zašto su dali pare. 100%. Bilo da je u pitanju sutradan ako budem radio koncerte ili ako budem imao klubske nastupe, samo bi gledao da to vokalno bude kako treba, ako je koncert da bude i vizualno
kvalitetno, da stvarno ljudi znaju zašto su dali taj novac da mene gledaju. Pa dobro, ali ti si krenuo realno poslije DJ-a rad nastupa, Da, tako jesam. imao si ti nastupa. Jesam. Radiš. Jesu nakon IDJ-a to bili tvoji prvi nastupi klubski ili si imao prije toga? Klubske nisam imao. Pre IDJ-a sam radio svirke akustične po Beogradu. Šta iskreno više voliš? Akustiku ili? Ne volim akustiku. Nikad je nisam voleo. I dok sam je radio je nisam voleo. I to se baš videlo na meni. Da. Dok se nateram, kad se setim da u subotu imam svirku, nije mi dobro. Pa nije mi dobro. Znači, baš, tako da akustiku, aj što ne volim, nego sam i zamrzeo. Klubski, pa ne znam, sad bi je to novo, još zanimljivo mi je. Kako se čini, kako ti je uopće, kakav ti odaziv publike, kako publika reagira kad te vidi na sceni, kako se ti nosiš sa scenom? Iznenađujuće dobro, po mom mišljenju, ali opet ti kažem, te akustične svirke su me dosta i naučile kako da se ponašam vamo. No. Znam naučio sam da sa publikom komuniciram i to mi je mnogo drago. Zanimljivo mi je, mislim, i dalje to. Taj čitav put kad dođeš, kad skontaš, sjedneš ujutru u auto, dođeš na nastup. Jeste stresno, jeste naporno, jako je naporno i više nego što sam mislio, iskreno. Polomiš se putuješ ceo dan, treba da se spremaš, pa imaš tu milion faktora, tonske probe, pa nešto nije dobro na tonskoj, tonac te ne razume ili je loše ozvučenje, pa se nerviraš zbog toga. Ali znaš kako? Znači, milijardu stvari. Ali svi rade tonske probe na početku i onda, brate, kasnije kad više suho daš tonske probe, brate, sasvim izvođača. Da, neko odradi DJ tonsku probu. Da, ali mislim, kad neko zna da peva, treba da ima tonsku probu. Tako je. Mislim, ljudi koji znaju da pevaju imaju tonske probe. I to je neophodno, mi smo svi tako navikli. Da. I kako se zove, ali kažem ti, desi se milion nekih stvari da I to što smo pričali, kakav god ti je dan, kakav god ti je problem, ti moraš izaći na pijen. Nikog ne zanima da li si ti nervozan ili ti se nešto desilo, razumeš, imaš i ne daj Bože, pevače koji su izgubili nekog člana porodice ili nešto, taj dan pa su uveče pevali. To je takav posao i ljudi zapravo, meni iskreno najviše me nervira kad mi neko kaže, a šta ti pevaš, poli tebe uvo, ti ne radiš šta, kao to je najlakši posao. Probaj, brate. Probaj pa da vidiš. Svaki, pa to ti je sad standardno. Probaj, molim te, probaj. Kaže neko, brate, za podcast, pa šta ti... Pazi, ja koji nemam toliko iskustva, nemam iskustva, ne mogu toliko sad ja da nešto, da ne kažem šta, da pričam, znaš, kao da mi je teško ili nešto, nisam ja doživeo ni 80% nečega što su neki izvođači poznati doživeli, znaš, što se tiče tog zahtevnog dela posla. Ali što sam ja video do sad, što sam imao nastupe, brate, baš je naporno. I baš treba budeš pripremljen i da se hraniš zdravo i sve da ti bude pod konac da bi izdržao. Jeste, baš cool. I da spavaš redovno i sve. I to što smo pričali, previše ljudi shvataju olako muziku, znaš, Da. Mislim da taj proces pravljenja pjesme, živciranja, nespavanja i svega toga, to je onaj proces gdje ti radiš i nastupi gdje radiš, ali dođe ti kao odmor na sve ono što si radio vamo prethodnih mjeseci. Pa mislim, taj kreativni deo, mislim da svi krenu da rade muziku zbog prvenstveno tog kreativnog, tog stvaranja, pa tek onda nastupi i sve. Ja, na primjer, mnogo više uživam kad stvaram muziku u studiju nego kad nastupam. Ozbiljno? Da. Pa mislim, takav, ne znam. Ali naš donosi novac, kreativa donosi popularnost. Da, ali iskreno kažem, ali jedna i druga stvar su ti jako bitne. Mislim, ne možeš... Jesu, 100% definitivno. Ali taj kreativni moment je meni omiljeni. Volim da sednem sam kad osjećam nešto tako da napišem to na papir, da pretočim sve. To mi je najbolja psihoterapija, što se kaže. Sve na papir, u svesku jednu i onda kad treba snimiti. Sjećaš se prvog demoa pjesme koju si imao? Dobro pitanje. Je li bila duet, je li bila solo? Duet je bila.
ili ne. Sad ću ti kažem. Ne, bila je solo. Imaš to i dalje u Snimao šteku sam. negdje? Imam u telefonu, poneo sam stari telefon. Ponio čovjek da pušta. Imam neke, to je bilo tipa prva godina, ono, drugari, neki treperi tu kod njih na gajbi. Razumiješ? Svaka priča ide. Da, svaka bukvalno priča nemaš. ide. Samo da neko ima mikrofon, izolacija, školjke i Ma ništa, na ovakav mikrofon samo stave čarapu. Kao zbog izolacije. I kao ti tu pevaš ono tune na max, niko ništa ne zna, kao nešto. Ali baš dobro, mislim da nema tih da... Ali dobro, to su dobra sjećanja za, znaš, neke dalje dane. Drago mi je kad to čujem, znaš, da vidim da li sam napredovao uopšte ili ne. Sa čarape znaš, i kao ishvatim da nisam. Ne, šalim se. Ne, napred, ja kao gledalac kažem da je brutalno napred. Mislim, šta to imamo ospravo, čim radiš? Pa ja se nadam, ne znam, neki pa kažu. kako gledaš na publiku koja reagira nakon cijelog IDJ showa, nakon Pinkovi izdica, nakon svega općenito, ono, naravno da se vidi pomak, ali kako publika na sve to reagira? Pa lepo, baš fino. I to mi je jako drago. Mislim, kogod kaže da ga komentari ne dotiču, laže sigurno. Laže 100%. Laže, znači mora barem ono da te pecne nešto i nije to kao, imam kolege koji se baš cimaju oko toga, ali ja sam valjda ono naučio s godinama. Znaš, ja sam 12 godina dobio prvi hate komentar, plakao, razumeš, kući. Sad mi više ono nije kao... Svako je počinje za YouTube snimati, ono, znaš, kad pročita dole šta ti radiš. Pa snimao sam i ja za YouTube. To zbrate vremena. Znaš, kakve to meni fleševe vrati, brate. Znam da snimu, ti si imao dobre preglede, brate. Ti si imao dobre preglede. Iskočio mi je bio video i onaj, kako se zove, vlogova je bilo je sa Sergejom snimanja. Bima svašta nema smo svega, radili, brate. I snimali ja kao editovao to u onoj Filmori. I to ti ostane, brate, ako nema para. A nije, ja sam imao neke kodove da skinem to, da. Ako nema para, brate, ili ne znam, na kompjuteru ostane mu, brate, onaj cijeli watermark preko cijelog videa. A znaš šta je problem? Što sam editovao, editujem 2 dana, jedan klip ne mogu, teško bi, ja razumeš, i vidim nešto mi se izbriše. Hoću da se ubijem. To su bili prime momenti. Svakog lika generacije te neke naše. Svašta smo radili, samo sam rekao da nikad neću da snimam za TikTok i nažalost morao sam da krenem. Jel misliš da TikTok doprinosi popularnosti pjesama danas? TikTok mislim da jedini doprinosi sad popularnosti. Ako ti sound na TikToku ne prođe, ništa. Gdje to sam ja vidio i to kod nekih izvođača, brate. Ja sam to vidio sad kod nekih izvođača koji su ultra popularni. Znači, ali ima tu i dobrih i loših strana. Znaš, vraća se, dobre strane su što se može viralno da prođe neka pesma koja uopšte nije komerc, koja je kvalitetnija od komerc, neka stariji, neki vibe i da se baš probije da bude hit. Znaš. Evo ti sad pjesme. Ja garantiram da 80%, pošto dosta je mlađe publike na TikToku, u ovoj sferi o kojoj ja i ti pričamo, da 80-90% njih nikad nije čulo za Kseniju Pajčin. Da. Znači, evo ti sad zadnji 3 mjeseca samo se pjesme od Ksenije Pajčin. Pa znači, vrte, razumiješ, ljudima je to otkriće. Ili evo Buba Koreli pjesma Usta na usta koja je izašla čovječe 2007-2008. Tako. Imaš i milion, razumiješ, ali pjesme koje nema pojma, 3 godine imao kada je ta pjesma izašla. Dobra stvar sa TikTokom je što ti kao nepoznati artist možeš da staviš sound i da ti ode viralno. Razumeš, da staviš pesmu i da ti se probije. Jeste, ali onda je to loše jer svako dobiva na pažnju. Da, ali nije ni to nužno loše je što imaš mnogo, pa ne znam sad kako da se izrazim. Fino, kako si pomislio tako da se izraziš? Pa ima mnogo boomera, ima mnogo idiota na TikToku, realno. 100%. I to sve deca gledaju i deca postaju isti idioti. Ja uopšte ne volim TikTok i najiskrenije. Znači nikad ga nisam voleo i nikad nisam voleo da snimam, ali eto, takav mi je posao. Taj TikTok je nažalost počeo diktirati YouTube. Da. On ti diktira, realno. Da, nema šta. Pa i YouTube opali su ti i pregledi i sve. Jesu, to sam... Ali dobro, to i kad se Spotify desio i sve. To sam ja sad, brate, baš primijetio, kako se zove, da kod izvođača čovječa koji su tu dugo na sceni, pregleda nigdje, brate.
Pa imaš... Šta se događa? Pa imaš, mislim, Jel svako Spotify ima... stvarno toliko preuzeo na mahu? Pa da. Mislim, vidi to izvođačima bolje, da se ne lažemo. Jeste, Znači, izvođači, plaćenije brate, ne moraju i njima Spotify otplati, brate, spotove koje odrade, razumiješ i sve, jer, znači, Ne ko ne moraju zna, ni da plaća se nastupaju taj. neki, znaš, neki ni ne nastupaju zbog toga. Zbog Spotify, realno, brate. Da, meni je to dobra stvar, znaš. Jeste. Ali onda se gubi taj smisao pravljenja spotova, malo, znaš. Jer ljudi ulažu prevelike pare u spotove i puštaju kače na YouTube, a nemaš neke preglede sad. Znaš ko je tu objasnio igricu, brate? Ko? Davito, s albuma. Brate, čovjek je objasnio igricu. Da, pa znači, čovjek je napravio, brate, ali on je spotova napravio koji se novi vrti. trend, vratio je, mislim, izvini što te prekidam. Samo pucaj. Čovjek je vratio da svako izbacuje album, što je meni, ti nisi imao albume. Je, realno. Od ove novije muzike. Sad u 5. mjesecu, znači, kog sam albuma izbrojio i nije još kraj 5. mjeseca, znači mislim, treba izaći još... Čuo sam, Relja je sad izbacio EP, dobro, nije album, ali... Ali opet, brate, evo ti Cypher prvi dio albuma, evo ti Milca Pavlović, evo ti, brate, Džala, Nikolija, znači, svi, brate. Ne znam ko, ima još... I mislim da je previše sad postalo zasićeno, razumiješ? Da. Previše, brate, muzike u isto vrijeme, previše različitih zvukova, brate, i sve nekako to meni koji sam potrošač te muzike u jednom trenutku šta slušat, brate, šta sam ja, gdje sam, u kojem trenutku nalazim. Jer nekako mi to previše prolazno izgledaju te pjesme. Da. Pa zato isplivavaju pesme koje, evo, isplivava jedna Senida koja radi potpuno alternativnu muziku od ovoga, što se danas nama sad pušta, ali i dalje je tu gde jeste. I ona je isto okrenula igricu i isto je otvorila neka vrata mlađim ljudima koji vole taj njen fazon, taj šta je... Ja mislim da rijetko ko može u kreativnosti približiti se Senidi. Ne, pa baš rijetko. Jesi gledao spot za Deliju? Da. Brate, ono nije spot, ono je film. Ono je thriller, znači... Ludilo. Ne, brate... apsolutno svaka stvar koja se događa u spotu ima smisla, ima svoju radnju. I jedini koji tu sa muške strane može parirati je Relja. Znači Relja koji ubija sa spotovima svojim. Znači njegovi spotovi isto također pričaju priču. Da ne zaboravim nekoga, ali prvi ljudi koji ima dosta, tu je i korona. Jeste, ali kad hoću reći, kad mi neko padne na pamet da mu spot priča priču, to je tu neka ekipa. Nemaš ti sad njih 10 nabrojati. Sad bi to bilo, znaš. Ovi ostali dosta njih snima komerc spotove samo eto da prođe, znaš. Dok, eto i korona, naravno, kako se zove. Ali ti ljudi baš ulože u to, nije im više bitno koliko će doći povrat u te pjesme, nego da ljudi uživaju. Čisto, pa mislim, imaš izvođače koji vole zbog sebe da im ostanu spotovi da gledaju možda u starosti. To je gas, iskreno. Ja sam, mislim, pričao, sad neću da imenujem. Jedan stari izvođač, kolega, baš pevač, jako poznati. I ja ga pitao, a ne znam da li da pričam to. Ajde, pričam. Ja ga pitao, mislim, nešto smo tako pričali, kažem što toliko para, on baš abnormalne cifre daje za spotove i to, kažem što toliko para ulažeš, kaže pa mene ne interesuje da li će neko to, da li će to bude hit ili ne, nego kad ja ostarim da meni ostane to, da sam ja to radio. I to mi je za respekt. Ali evo ti kad skontar, brate, nemam pojma. Daj Bože, ostaće YouTube za nekih 20 godina, možeš samo napredovati ostale stvari. I sad, kad skontar, kada se ti vratiš, nemam pojma, bit će naravno tvojih još većih uspjeha, ali vraćaš se, pogledat ćeš emisiju za DJ Show-a, nemam pojma, ja pogledam sutra svoju epizodu Dalkasta s tobom. Pa da, neće, mislim da će YouTube zauvek da ostane platforma glavna za to. Može samo naravno inovirati sa nekim novim stvarima, sad koliko mu pravi Spotify, sad tu problem. Pa ne znam, jedino što si odvojio, imaš muziku, vamo to platforme te. Samo, na primjer, kod nas podcasti još nisu prešli na Spotify, baš to... Ali ima, ja mislim da to Rogan ima na... Ne, vidi, svi mi, moja čitava produkcija i dosta njih, svi mi to plasiramo na Spotify, odnosno na streaming platforme, Apple, Deezer i ostale stvari. Za mene podcast nije podcast ako nisi na streaming platformama, jer točno postoji definicija podcasta, znači u kojoj podcast to je to gdje je emitiran na svim streaming platformama. Meni kad plasiraš podcasta u linku nema, u opisu nema negdje link od streaming platforma, za mene to samo emisija, razumiješ? Da.
Jer danas, ja to stalno sad kad... A više ja to nisam znao, na primjer. Pa jest, ali vidi, ti danas onda tako televizije koje su propale, koje se nisu prilagodile vremenu i generaciji, sad te neke svoje emisije rebrandiraju i nazivaju ih podcaste, samo da ih vrati iz mrtvih. Realno, i onda ti je sad sve podcast, Ne, sad samo imaš... Dnevnik nije postao podcast. Da, ali baš je trend postao da se podcasti prave. Ja to stalno govorim, svaka kuća ima jednog podcastera i pjevača. Da, pa Skogod ima mikrofon stavlja. Jeste nešto. A što je znači, ja sam imao ideje, ali pre, tipa, ja sam hteo da mi dolaze kao da ja budem, možda se nekad i ostvari. Nikad da ja budem kao domaćin i da imam dvojicu pevača tu i da pravimo kao žurke. betlove i to. Da. Daj da se vratimo na ovaj period nakon samih i zvijezdica i nekako tvojeg života. Ti dolaziš u BG, je li tako, negdje s 14 godina? Sa 13 u Pančevo, ali dobro, to je nadomak znači, BG. je li tako, prvo ide Pančevo pa Beograd? Prvo ide godinu dana Pančeva, pa kao najveći. Ja znam da ti gdje god ideš kažeš da je taj period tu bio Jeste, pakao. da. Mislim da ne pričam i ovdje. Jesu li to neke tvoje unutrašnje borbe koje su bile pa su se samo prenijele na Pančevo kao grad ili je Pančevo kao grad na tebe loše utjecao? I unutrašnje borbe i okolina, mislim, razred mi je bio, ne daj Bože, iskreno. Ja nisam znao da su, znaš kako, ja sam se prvi put tad odvojio od majke, sestre, ja sam jako bio vezan kao mali za mamu. I dalje sam, ali kad sam bio mali sam baš bio vezan i prvi put se odvajam od mame i sestre, dolazim sa tatom u nepoznato, bez prijatelja, bez ičega i kao idem u muzičku školu paralelno sa običnom osnovnom, u muzičkoj radim operu koja me apsolutno ne interesuje i klasičnu muziku, znači ježim se od toga i dan danas, odem u osnovnu školu, vidim deca sva iskompleksirana. Naš prvi put sam vidio da te neko kao, to sam baš pričao, da te neko za patike ili nešto šta oblačiš, što ne nosiš brendirano ili nešto. Znači klasično imaš te male bulije. Jesi prošao taj bullying? Jesam. I kako se nosio s tim? Mislim, to te pitam zato što sam imao iskustva s tim i onda te apsolutno potpuno se razumijem. Jesi li bio lik koji se zatvara u sebe i navečer bi te to stiglo ili si imao nekoga kome možeš reći to? Nikome ništa nisam pričao. Je li to dalo veliki teret? Nikome ništa, imao sam ja teret, ali sam pokazivao zube, nisam ja hteo da... Da, nisi lik popustio, da. Niti da me bilo ko ponižava, niti da me bilo ko gazi, znaš. I to mi je baš bilo bitno, iskreno. I onda tu sam imao posljedice i onda sam u srednjoj školi nekako u početku već napravio taj neki gard, još privatna škola, ne znaš kakvi svi, Beograd, razumeš, ne znaš ko će ti doći, kakva su deca i to. I ja sam u početku stavio neki, bio mi odbrambeni mehanizam da, znaš, kogod mi nešto loše kaže, odmah krenem da ga napušam. Ali srećom sam brzo shvatio da sam pogrešio, da ne treba ja da budem onaj lik koji je bio neko drugi dok sam ja bio osnovni. Znaš, da ja budem bully, da ja nekog, znaš... Kad sumiraš, jesi li bio više lik koji je pravio probleme ili kojem su pravili probleme? U srednjoj ili... Pa, overall, kad gledaš, realno. Pa više sam pravio problem. Ili ne znam, mislim. Jesam, više sam pravio problem. Da. Mislim, prvi razred, drugi razred, treći, bio sam dete, baš sam bio... Standardni svaki lik baš sam bio kreten mali, vrate. Baš sam bio mali kreten, baš nemirno dete, skroz... A se zato to sad oblikovalo. Ja sam, brate, bio baš lik, znači... Milina mi bila, brate, znači okrenut klupu, pa šta god bude, znači da me izbaci iz škole, samo nek se klupa okrene. Ma svašta. Ne, to ti kad voliš pozornost, znaš, jer nisam mogao, na osnovu, nemam pojma, tada fizičkog izgleda pozornost, nisam iskreno bio nešto fin, razumiješ, nisam mogao na osnovu znanja, jer nisam se iskreno trudio, i onda, brate, šta ćeš da okrenu klupa, nek se smije razred i što si budala. Ja sam u svemu gledao da budem najbolji, to me baš,
znaš, da budem ocene da su mi... A to je bio najveći problem sa mnom kad sam bio mali. Što sam imao sve dobre ocene, a bio sam najnemirniji i onda učiteljica ne zna šta će sa mnom. Znaš, pa mi zove mamu ovo, ono, kao ajde odgovara, kao šta radiš, ajde odgovara, i ja znam sve, razumiješ, bio sam... ono kao, sad ću da izađem ali meni je to, ali meni je bilo zanimljivo da učim, znaš, meni je bilo zanimljivo, ja sam bio mali štreber, mislim, ono, učio sam, ali sam bio nemiran. I onda su mi samo roditelji dolazili i mama me samo lemala. Ništa. Ja znam, nakon naravno dolaska u Beograd, prilike za DJ show i sve, znam da se našao u trenutku odluke fakultet ili muzika. Je li tako bilo? Da. Kako u tom trenutku? Kako generalno imaš razmišljanje o tom nekom školskom sistemu? Jesi se vidio kao neko u smislu obrazovanog lika sa fakultetom, nemam pojma, sutra u nekoj kancelariji ili nekom standardnom poslu, ako muzika ne uspije, ili si ipak, evo, ko što si izabrao, ajmo neki rizik napraviti nešto što stvarno volim, u čemu sam dobar, pa da vidimo dokle opet mogu dogurati. Pa ne znam, ja stvarno mislim ovo možda zvuči glupo, ali ja stvarno mislim da ti ne treba fakultet da bi postao obrazovan čovjek. A što se tiče ovoga, mislim, ne znam, dosta sam razmišljao, što mi je toliko palo samopouzdanje što se muzike tiče, ja sam htio da odem na glumu. Opet nisam htio, što to kažeš, kancelarijski posao u životu ne bi mogao da radim. Znači, niti da radim od 8 do 4, to mi nikad nije bio plan, ali opet ne kažem da Jesi li se doveo ikad u tu situaciju da moraš? Da moraš radi toga da preživiš, ne znam, platiš kiriju, nešto? Ja sam radio svirke. Opet sam ja gledao da to bude nešto vezano za muziku, ali ja ne kažem, ko zna šta može svašta se desi u životu. Možda me život natera da baš sutra radim od 8 do 4, nikad ne reci nikad. Ali to baš izbegavam, baš mi to nije, meni je to neka zarobljenost. Robija mi je to iskreno, da ti radiš svaki dan od 8 do 4, da ti je svaki dan isti, ne mogu. Znači to mi je, depresivno mi je jako, nemam prostora tu za kreativu ili za bilo šta. Ali to mi prolazi nekako kroz glavu. U tom nekom periodu kad si bio miran, kad te nije bilo nigdje, ako to mogu tako reći, nemoj me shvatiti krivo, jesi li razmišljao šta će biti s tvojom karijerom? Gdje ćeš ti, hoće li se vratiti? Naravno, svakodnevno. Taj me period života zanima, jer mislim da je za tebe to vjerojatno najteži period života. Jeste, da. Jeste, znaš, napravio si... I tu još milion faktora. Naravno, dođe životni problema, raskidi. To ti hoću reći. Dolaze te stvari poput Pinkovih zvjezdica koje su najljepše, nemaš nikakvih problema, napravio si, znaju ljudi na tebe, javljaju se bubam, mami čestitaju, svaka čast mali, ovako ide, super gura. I onda ide taj međuprostor gdje te nema, napravio si nešto, ali opet te nema i trebaš se iz tog nečega uzdignut ko što se uzdio sad poslije DJ showa. Kakav je taj period života? Je li bio ravna linija? Je li bilo preispitivanja sebe? Bilo je ozbiljno depresivno. Mislim, evo, ja sad to otvoreno kažem, da nisam ja uopšte bio stabilan što se toga tiče, jer konstantno ti u glavi moraš da uradiš nešto, moraš da pa traži načine, pa ništa ne ide, razumeš? I u tim mislima, u tom overtinkovanju zarobiš sebe da ti se više ni ne radi ništa. I onda ti dolaze upravo ta razmišljanja, možda ja nisam za ovo, ajde da vidim, pa krene da te zanima nešto drugo, kao što je mene gluma uz te moje neke prijatelje koji su bili na fakultetu. Meni uvek to bilo zanimljivo, pa sam ja krenuo za to da se pripremam. Ali i dalje nije to, znaš, i dalje me boli što, svestan sam da sam talentovan, ali nema gde da ispliva to što se muzike tiče. A opet nisam više mali i ljudi su zaboravili. Da, nalaziš se u trenutku, imaš talenat, ali nemaš mogućnost da ti ga neko vidi. Da, nemaš mogućnost jednostavno i onda sam presekao, ajde DJ, idemo na sve ili ništa. Iako sam toliko prezirao da se takmičim, toliko sam mrzeo u početku, da, znaš, jer toliki manjak samopouzdanja, prošlo je već 2-3 godine, ta korona je dosta stvari zeznula,
I prošlo je već 2-3 godine da ja nisam imao ništa javno, neki javni nastup. I dosta sam, samopouzdanje ne postoji, razumeš, i misli razne u glavi, ni znaš da pevaš, ne znam, nisi stvoren za ovo, ništa. I onda ljudi, kad vidiš kako reaguju na tebe, onda te to malo diže, razumeš. I onda sam imao sledeći dan snimanje i prijemni za fakultet. I mnogo sam zagrejaniji za fakultet. Ali razmišljam, kažem, ovo radim i napišem u svesci ovako na 2 strane, zašto je ovo dobro, zašto je ovo dobro. Da, to su... Dobro, i šta? Napisao sam jedno 10 više stvari za glumu, da je bolja i sve, i samo sam odlučio, kažem, radi ono što radiš ceo život, znaš. U tome si najbolji. Da. Jer kao, ja za ovo sam bar siguran do nekog da znam. Jel te bilo strah? Kako ne? Pa to mi je najteža odluka bila u životu, sigurno, što se toga tiče. Isplakao sam se zato što mi je žao bilo da sam se spremao 6 meseci za glumu i sve uplatio, dao papire, sve sredio i samo nisam odlučio da se pojavim. Zanima me porodica, znam da si vezan za nju i znam da ti je bitna, ali u tom trenutku, pretpostavljam, nosiš više od samo tereta sebe, jer, evo, nemam pojma, pričamo čitavo vrijeme, tvoj otac koji, ne znam, možda se odrekao nekog standardnog života da bi došao i živio s tobom, bio tu potpora, ti nekako ne pustio onog malog tomu da ga zgrize veliki Beograd ili tada još neko srednje Pančevo, razumiješ, tvoja sestra koja, znam kroz priče koje si pričao, je uvijek bila tu, bila ti je podrška, majka naravno. Jel misliš da jednog dana možeš vratiti svu tu ljubav i pažnju i sve što su ti oni dali kroz muziku? Pa iskreno ja sve ovo radim za njih zapravo. Ja radim muziku da sutradan moji mama i tata imaju srećnu starost, znaš, da odu u penziju i to sve, da ne razmišljaju o financijama niti o bilo čemu. I stvarno gledam to da im vratim i na taj način, a i na način koliko su ljubavi mi pružili, znaš, gledam da i ja njima pružim, bar upola koliko su oni meni, i to mi je najveća motivacija, iskreno. Meni nije stvarno meni nije primarno da ja kao sad imam sutra, ne znam ni ja šta, mogu da živim, mislim, samo da imam normalan život, da jedem, da, znaš. Da. Skroman si. Jako si skroman i to je, nažalost, mislim, kakav je nažalost što je tako vrijeme došlo da skromnost mora biti vrlina, a ne normalnost ljudi. Mislim, ali novac meni više znači sloboda u smislu da novac je sada sloboda da možeš da putuješ, da možeš sebi da priuštiš neke lepe stvari, koje ne možeš da priuštiš kad nemaš para. I stvarno ima tog momenta da pare stvarno donose sreću zapravo u nekom... Jesi li ti osjetio da su ti pare više donijele sreću ili mir? Pa manje sam nervozan kad ih imam, znaš, kao, šalim se. Pa ne znam, nisam ja još na tom nivou, znaš, da ja kao sad pričam, znaš, hvala Bogu, sad ne mogu kažem, imam sasvim, korektne prihode i sve. I gledam to da održim i da radim što više, razumeš? Ali više mi je da moje, znaš... Da tvoji nemaju probleme i brige. Da. Nije ti nikad, jel tako, znaš, nisi se nikad osjećao loše u trenucima, nemam pojma, kad znaš da, nemam pojma, neki tvoj drugar je otputovao negdje, a ti nisi, možda zbog financijskog stanja. Znaš, nije ti to pravilo problema. Nisam. Uvek sam bio, kad sam bio mali sam to imao, znaš, bio sam dosta razmažen kad sam bio mali. Zašto sam najmlađe dete, ali kad sam sazreo i kad sam shvatio da jednostavno neke stvari ne mogu i to nije ni do koga. Ja nikad nisam krivio svoje roditelje što nemaju možda u tom momentu da mi pruže nešto. Mislim, na kraju kraja meni ništa i nije falilo, znaš. Da.
tako da... To je najbitnije, znaš, da se ti nikad nisi osjećao... Da, ali nikad se nisam osjećao loše kad vidim, na primjer, drugar mi ode na more ili nešto, znaš, ja ne odem, mislim... Događa se. Dogodilo se, događa se, definitivno, to je Hvala Bogu, mislim, opet kažem, ja za sebe ne smatram ni da sam zvezda, niti da sam poznat sad, niti ne znam nija šta, ali hvala Bogu da napredujem i stvarno gledam da idem samo da radim i da mi bude što bolje. Ja kažem da se sve stvari u životu moraju dogoditi s radom. 100%, brate. Pa da. 100%, jer ti da, nema pojma, ti da nisi trebao, brate, da budeš na tom mjestu gdje si trenutno u smislu IDJ show-a, tolike pažnje i publike i svega ostalog, brate, što tebi se taj dogodila, znači evo i sam se pričamo, znači sam si došao i rekao da je bilo 10 više stvari za glumu nego za muziku. Da. Ti taj dan odlučio, ide gluma, ima više stvari. Ali ima nešto što ali Bog ti namesti tako, jer znači 100%. Imaš raskrsnicu i sad biraj. Šta ćeš, razumiješ? 100%. Apsolutno se slažem. To je najgore, to je prvi put da mi se desi u životu da je stvarno raskrsnica i to hitno, ne znam šta ćeš. Pa, brate, ja sjećam, mene baš taj period što si ti pomenuo, gluma kako se zove, fakultet, odnosno muzika, i brate, ja prošle godine apsolutno se događa, meni se dogodi isto stand-by od podcasta, ne znam šta se događa u tom trenutku, znači raskinuo sam sa bivšom produkcijskom kućom i brate, nisam u nekim ogromnim financijama brutalnim u tom trenutku da ja sad mogu za mjesec dana da napravim brutalan studio i da se sve to pokrije, brate. I imaš foru, brate, ne znam šta će se dogoditi, ali nastavi to što radiš najbolje, nastavi to rad ili upiši fakultet i sve ono što si čita sebi život obećao da nećeš, kreni, brate. Fakultet može ozbiljno da ti uništi neke snove. Nemam ništa protiv obrazovanja, ali jednostavno ja nisam taj kalibar, razumiješ? Kako kome odgovara, razumiješ, ali neko stvarno nije stvoren za to. Ja imam sestru, brate, znači, koja je 5.0, znači, lik i koja će... Garantiram ti za godinu dana kad krene na fakultet, znači, rasturat. I ona je taj tip, razumiješ? Moja sestra je završila master. Pa to su ti tipovi, brate, dok ja nisam, na primjer, razumiješ? I to je sve, samo problem je što ljudi to ne poštuju. Ja poštujem, brate, fakultet, to okej. Ali isto želim tako da neko poštuje moju odluku. Ne znači da sam ja ili ti ili bilo ko treći koji nije završio, a odlučio nešto da radi. Ali sa druge strane, opet, ne kažem da me ne zanimaju knjige. Razumeš, ja jako volim i da čitam i da se... Ja garantiram, ja sam pročitao neka više knjiga, brate, od nekoga koji je akademski obrazovan. I da se upoznam sa svime i svačime, volim, kapiraš, ali nemoj da me osuđuješ ako nisam upisao fakultet. Jednostavno mislim da bi to ubilo sve moje ambicije koje sam imao u životu, razumeš? Jer ti, studiraš do 25. ne možeš sebe da izdržavaš, razumeš? Mislim, ja to sad gledam najmračnije moguće, kao pesimista, kao šta će fakultet, neću imati dinara nikad, pa onda treba da tražiš neki posao za neku jadnu platu, da čekaš da napreduješ, pa te nervira šef, pa ovo, pa ono. I život postane kotač u kojem ništa se vrtiš. I, brate, postaneš ništa. Reci mi, tim dolaskom u IDJ, kretanjem tih i proba i audicija i s vremena na vrijeme vidiš da si, znači, pozna da oni medli, kako se to već kaže, i općenito sve što izgleda na YouTube, brate, gleda bruka puno ljudi. Kako bi opisao taj period života? U toku IDJ-a? Haotično jako. Jako je bilo, mislim svi smo i emotivno bili jako i nervozni smo bili i, brate, dolazi do pada samopouzdanja, pa ti se diže ponovo samopouzdanje, pa, brate, vežbaš konstantno pesme, svaki dan imaš nešto, ustaneš ujutru, mi smo bili skoro svi u kući zajedno. Ustaneš ujutru, dolazi vozač, ideš u studio, probaš ceo dan, svaki dan se nešto dešava, emisije, snimanje, ali zanimljivo ti je. To 3 mjeseca traje. Taj period u kući, vi ste svi živjeli zajedno, tako? Kako ste se slagali, kako ste se odnosili, kako je izgledalo vas toliko, brate, u jednoj kući, svi imate isti cilj, znači, svakom je cilj tu da dođe da pobjedi. Posle nekog vremena osjetiš da su ljudi zapravo došli se takmiče, što je skroz okej.
Je li bilo tog međusobnog sukoba sukoba interesa između vas? Bilo je, naravno. Pa, znaš kako, kad neko radi, kad neko, imao si duete, imao si one sound clash, kad moraš da radiš, da sarađuješ sa nekim, može da dođe do rasprave ili nečega, razumeš, jer tebi možda nešto ne odgovara, meni nešto ne odgovara, znaš, ali osjetiš taj moment, mislim, iskreno pričam sad, osjetiš pa zato sam ti zovno da iskreno pričam. Taj moment, neću da lažem, mislim, svi smo bili super, bili smo mi super, da, ali se i tekako osjećalo da je to, da smatramo, da me ovaj gleda kao konkurenta, da, brate, se ova nervira, ova je ljubomorna na ovog, ova je znaš, vidi se to, znaš, što nije loše, svako želi sebi najbolje, razumiješ, svako želi da se takmiči i da se probije tu. Ja sam to najviše vidio u onom dijelu kad ocjenjuju se takmičari, brate. A koliko si ti tek vidio iza kamere i toga, ali meni je tad dosta stvari zapalo za oko, brate. Sujetni pogledi su meni bili dovoljno jasni da vidim da, brate, neko nema dobro mišljenje o tebi ili o nekom drugom takmičaru. Ne mogu reći, u stvari što ne mogu reći, brate. Među muškima si definitivno, pored Đanje, koja je ženska, bila jedan od najfavoriziranijih tu, znači, likova. Pa, vidiš, a ja to nisam vidio ništa. Znaš, ja to nisam imao uopšte... Kako nisi po porukama publici, TikTokovima, editima? Nisam imao svest o tome zato što ti konstantno si u tom haosu, razumeš? I ti nemaš nešto prilike da izađeš sad na ulicu da te ljudi prepoznaju. Gledaš, snimaš one TikTokove, izbacuješ aktivan si na društvenim mrežama. Vi ste bili aktivni, znači... I gledaš da što više skupiš bodova, razumeš, i svega toga kapiraš. I to je sve vreme, to je fora što sve vreme zapravo traje takmičenje. Jeste, od momenta kad si ušao na audicu. Nema tu show ti kad se završi snimanje, odeš, snimiš TikTok, prođe ti ima 500.000, ovi drugi vide, snime i oni, odmah. Je li to onda razlog zašto je nastao, pa vjerovatno najbolji marketinški trik ikad IDJ showa koji se nikad vjerovatno neće ponoviti, jer taj spoj tebe i Đane u tom trenutku izgledao, brate, ne znam, bukvalno Angelina Jolie i Brad Pitt, čovječe, a ne, ne kunem ti se, brate, toliko se pričalo o tome. Evo, ne, sad mi dođemo i sjednemo, pričamo privatno izvan kamera, sve generalno super, brate, toliko se o tome pričalo, toliko se o tome priča, evo i danas nakon sezone. Pazi, mi nikad nismo bili toga svesti, toliko. Kao što ljudi... Kunem ti se, mi smo znali, brate. Prvo po pregledima, gledaj, da, po pregledima da, i sve, to stoji, naravno, i nastavili smo da radimo to, ali mi smo više gledali da pomognemo jedno drugom i da se držimo zajedno, znaš. Jer i to nam je dosta, znaš, to je najbolja stvar, na primjer, koja nam se desila zato što smo imali leđa, brate. Ti radiš konstantno i kao imaš nekoga kome veruješ i baš smo se skontali. A kako ste se uopće skontali? Kako je došlo do toga? Je vas neko spojio? Ne, pa je vas spojio neko i rekao, hajde vas dvoje probajte, ili ste vas dvoje prišli jedno drugom u priču, ušli i probali? Pa pričala je ona to. Ona meni na nekom snimanju ponudila vinjak. Jeste. Ponudila vinjak. I kao, hoćeš... I meni kao je muž to, kažem, gotivna devojka, sigurno, čim pije vinja. I ja uzeo i kao mi tu krenuli da se družimo, sprdamo se i ostalo tako, znaš, posle u kući. Baš je bilo zezanje sve vreme. I za onaj nastup Pola sunca, mi smo, znači, možda, kad je bilo još top 18, mi se već dogovarali kao... Tad je ta pesma izašla nedelju dana pre toga i ona meni dolazi, kaže, ako budemo u duetu, ako nastave, pevaćemo ovo, znaš. Vidi ti male Đane je samo dana. I mi kao, ajde, znaš, a meni se svidjela pesma odmah. I oni nastave, bez obzira, znači, niko ništa nije pričao, niko nije imao izbor. Dobro, ali shvatili su ljudi. Ali niko nije imao izbor, to je zato što je slučajnost bila baš, da je produkcija stavila mene i nju baš sa tom pesmom. Dobro. Baš je bilo slučajno. I kao... Vjerujem. I onda... A vjerujem ti, ne vjerujem. Što si, šest. To baš ispao dobar nastup. Dobro, to što je ispao dobar nastup, ali evo,
u cijelom tom takmičenju, ti stalno, i ti i ona negirate, ok, niste bili u vezi, vjerujemo vam, mi smo sad, mi ovi voditelji, mi gledatelji, mi vam vjerujemo, nema šta, ali ne možeš mi reći, vidi ovo, sad ću ti ja dati banalan primjer, najbanalniji primjer. Ja, brate, kad sam, znači, ali nekako mi tu izgledam kao isti likovi, znači ono, ok, za ljubljive prirode, znaš, znači, ja, brate, kad sam 3 dana, nemam pojma sa čunjem, ja se prema čunju krenem emocije osjećati, a ne prema nekome suprotnom spola. Bilo je, ne možeš mi reći da nije bilo u jednom trenutku da nisi osjećao ništa prema njoj. A viš ne znam. Viš kako me namješta, neverovatno. Ne namještam te, nego, brate... Sad ću početi da mucam ovdje, brate. Ne namještam te, brate, nego ne možeš mi reći da nije nikakvih leptirića u stomaku bilo. Žanja, lijepa cura, uspješna, dobro, ja sam to, ti voliš crnke s dugom kosom. Dobro, ja sam to i pričao. Ja, znaš, sa moje strane su postojale simpatije u toku šova, ali nikad ništa nije između nas se desilo. Okay. I to ljudi ne mogu da skontaju. Ok, evo ja sam ti povjerovao. Mi smo i dan danas super prijatelji i sve super, razumeš? Definitivno da je to izgradilo vaše prijateljstvo. I ljudi sad su ljudi stvorili novu teoriju. Da smo mi umeđu vremenu kao bili zajedno pa smo raskivali, pa smo sad kao samo drugari. Ne. Pa šta nemam pojma šta I samo stvaraju svi, brate, ono svoje. Ne, samo Džana malo emotivnije o tebi priča nego što ti pričaš o Džani. I sad, je li to zbog ženskih hormona, je li to zbog nje, kao nje jer je nježna? Kako misliš da je Džana emotivnija? Pa emotivnije nekako priča o Tomi iz IDJ showa nego što ti, ne znam, nekako o Džani iz IDJ showa pričaš. Pa sad, to ne možeš da znaš. Možda ti samo dobro kriješ. Mislim, kako je to? Mislim, ovo svakako... Možda ti samo dobro kriješ. Dobro, nebitno. Ja ne znam zašto uvijek mora ovo da mi se desi. Neće, ne skiraj se. Izvući to izgovara, šuti. Nećeš. Hoću, dobro. Uglavnom, znači sad zaključak. Samo smo prijatelji, jako dobri, i super, tako funkcionišemo, nikad nismo ništa imali i to je to. Jel bi mogu ikad biti s nekim iz javnog svijeta? Kad si ti osoba koja je iz javnog svijeta, ne bi baš, odgovara? Ne, nikako. To mi je ono, ne znam, mislim, sad razmišljaš, devojka pevačica i ona ima nastupe i ti imaš nastupe, kao i ti imaš svoje obaveze, ona svoje i sad razne i novinari i nove priče. Ti to da izdržiš baš treba da budeš mentalno, baš da te ne dotiče šta piše. Zorana Mićanović i MC Stojan. Pa dobro, cool. Cool, svega, jeste. Nemam pojma, te veze su... Ma ne, kažem ti za veze koje traju godinama. Naš, tipa Rega Nikolija i to, naš. Njima svaka čast kako su oni ostali. Svaka im čast, mislim, ali to je baš kad se nađu dva lika koja su svjesni šta je život, šta je strada, šta je, znaš, Ali opet, kažem ti, neću da kažem nikad ne bi bio, zato što ne možeš da znaš šta će se desiti u budućnosti. Možda se baš zaljubim u pevačicu. Kakav ti je ljubavni život bio u prošlim godinama? Pa... Standardno loš. Pa imao sam devojku neku koja me malo, mislim, taj prvi raskid, znaš. I to... Ko je kriv? Pa nisam ja, ali pričao sam već. Da, neću da te pecam. Ali kao... Hvala jel te samo to pametlo, to me zanima? Da. To me najviše, zato što ti ne možeš da shvatiš tu bol i sve to dok ne osjetiš stvarno, na svojoj koži. Znaš, i ja sam osjetio to, znaš, da me prvi put neko povredio u koga sam baš zaljubljen, razumeš, ali to me nekako baš me očvrstnulo, baš, i hvala Bogu, ja opet kažem što se to desilo. Je li Toma emotivan u svom nekom privatnom životu? Jesam ja emotivan jako, iako to mi je nekad teško da prihvatim,
A šta, to je okej, brate, svi mi, znaš, ja ne volim muškarce koji kažu da ne plaču, brate, svi mi plačemo. Ma, brate, mislim. Svi mi, evo, realno, brate, svi mi plačemo. Svi imamo svoje momente, brate, samo što se nekako manje priča o toj Plakanje je, bre, najzdravija stvar, ali ljudi nisu toga Jeste, svesni. pa ne, samo što to nije razvijeno, znaš, ti si odmah Pa, mislim, loš lik, ovakav, onakav, zato što plačeš, to nije muški. Kako, A brate, nije, nego je površno, brate, šta ako ne plačem, šta nisam Realno, muškarac. realno, Mislim, brate, ono, neću ja da ja nemam, nikad nisam plakao pred, ono, nešto društvom ili tako. Ja sam, ono, kad mi je baš teško, razumeš, naravno da mi se dešava, da svima se dešava i kome, znaš. Bolje to nego da skupljaš, ono, da prsneš na kraju. Nekoga, brate, možemo prosto. Naravno, isplačeš se kad ne gleda niko. Tako. 100% slažem se. I to je to. Šta posle muzike? Odnosno, znaš, ne kao šta posle muzike, nego više šta u budućnosti, jer, evo, svjesni smo, brate, toliko je nekako brza promjena tržišta i svega i toliko se nekih novih stvari događa. Novih zvukova, brate, nemam pojma, Rasta ode na Jamajku, dovede neki novi zvuk, ne znaš šta mu je, razumiješ? I onda, ono, prilagodiš se, evo, ko što smo pričali, Da Vito, nemam pojma, krene snimiti album, napravio taj trend, svi krenu snimati albume, znaš, jel to za tebe kao mladu osobu previše opterećenja? Ili nekako si sad laganiji, pametniji, zreliji pa da shvatiš, okej, Pa, znaš kako, ne gledam toliko u budućnost, zato što to može samo da te isto, ono, baci u neki, znaš, gledam šta posle muzike, pa muzika, brate, opet. I, znaš, gledat ću da, ne da pratim trendove, nego hoću da napravim muziku po kojoj sam ja prepoznatljiv i da ljudi dođu na nastup da slušaju moju muziku, a ne zato što je to trend. I ja znam da je... To ti je najveće postignuće u životu, onda, realno. Ali je i najveći izazov i najteže je da to uradiš. Ja sam rekao, za mene će, na primjer poput Joe Rogana, ali neko s balkanske scene i ja idem ka tome da to jednog dana budem ja, naravno. Znači, za mene je najuspješniji podcaster onaj koji će dovesti u svoju emisiju lika koji znaju u njegovoj kući i u ulici, ali ima toliko dobru životnu priču, ima zanimljiv smisao i da će ti ljudi pogledati baš zbog toga. Ne zbog toga što je on pjevač, ne zbog toga što je on kripto guru, ne zbog toga što je on, ne znam, motivacijski govornik, nego zato što je normalan čovjek sa dobrom životnom pričom. Da. I to mi iskreno, brate, onda da imam na takve podcaste, da imaš, brate, 100K, ti si prešao igricu. Pa ništa, to mislim, samo konstantnost, razumeš, i gledaš. Kako si zadovoljan sa i svojom pjesmom koja je izašla poslije IDJ showa i sa IDJ Freshovim projektom koji je izašao? Pa, znaš kako, sa pesmom koja je izašla posle showa sam jako zadovoljan. Sa drugom pesmom sam isto zadovoljan, ali kako se zove sad, očekivao sam da bolje prođe, dobro, naravno, i to me malo, znaš, kao... Jel te to poljuljalo? A? Pa uvek. Ali iskreno, ali pazi, svakog izvođača, razumeš, ali nije me poljuljalo... Ali nije nikome realno toliko nešto brutalno. Nije me poljuljalo u tom smislu, više u smislu koji fazon da tražim, razumeš? Jer ja sad i dalje plivam i dalje gledam da nađem neki fazon koji meni odgovara. Dobro. Totalno. A da ne radim samo depresivnu muziku. Mislim, ja bih volao da radim samo balade, razumeš? Ozbiljno? Pa da, mislim. Ne bi neki treskavac. Ceo život sam pevao balade i to mi najbolje leži, realno, znaš, ali... mora i nešto brže i sad se tu pronalazim, znaš, jer ne mogu budem čovjek balada. Vjerujem. Ako ne ide ovo, znaš, ako ništa ne prolazi, mislim, prvo gledam da se meni svidi, iskreno, znaš, šta se meni svidi, to ću da izbacujem, pa šta bude i tako najbolje prođe, ti ako gledaš da ti nešto prolazi. Posjećao je po instinktu nekome. Ma da. Kako je... Zanima me, nisam te to pitao, ko je neko prvi koji ti je pružio ruku od tvojih kolega možda kad si došao u Beograd, kao da je bio tu, rekao, brate, znam da je teško, ja ću ti pomoći, ali bio i ko? Pa imali smo, kako se zove, neke lažne pomoći, da tako kažem. Da, koristoljubi. Pa da.
I onda to, neću nikoga da imenujem, niti bilo šta. To je sasvim okej. Znaš, baš mi je dosta stvari kao ponuđeno i sve, ali ništa se od toga nije desilo. I maltene smo ostali, znaš, mom ocu je isto zagarantovan posao, kao ni to se nije desilo i sve, znaš, kad smo tek došli, od baš te osobe koja je. No. I ali ima ljudi naravno koji su, znaš, na primjer, momci iz Inviva, ja nikad njih neću moći, nikad neću moći Brate, dovoljno da im zahvalim. Svaki lik, znači, za Invivo stvarno vječni respekt, brate. Nikad neću moći. Svako mi kaže, u podcastu, Lizman podcasta, brate, Invivo je bio tu, brate, da pomogne. To su toliko dobri momci, znači, prva pesma mi je sa njima, mislim, duet i sa Pajićem. Da. Znaš, prva pesma i kao sve su mi to, oni su mi to omogućili, onda da snimim prvu solo pesmu i to su mi oni omogućili da radim u studiju malo, razumeš, da snim spotove i to. Stvarno, znači, zahvalan sam im jako i iskreno se nadam da ćemo u budućnosti nešto napraviti, čisto da... Definitivno ljudi koji su mi obilježili djetinjstvo svojim pjesmama. Da, pa i meni, mislim, ali tek kad ih upoznaš, to je, znaš, najnormalniji, jedni od najnormalnijih likova u ovom našem poslu. A u ovome poslu da ostaneš normalan. U ovom poslu je to retko. To je kruna karijere, da, znaš, pa nije kruna karijere, nastupi, ne znam. Da, mislim, takvi su umetnici malo. Svaki lud na svoj način. Šta bi za kraj, mali Toma rekao danas smo velikom Tomi? Pa ništa, da samo guram dalje. Guraj mali sam sredinom, I da ne odustajem i da ne upadam u neke svoje mračne krize, pošto meni čim nešto ne uspe, neka sitnica, ja odmah sebe 10 puta dublje, razumeš, ubacim u neka razmišljanja. Pa pesimista sam baš i baš sve mi je negativno. Moraš to promijeniti. Da, pa gledam, ali to se neće desiti. Nemoj, nikad ne. Ništa, šta bih rekao, samo napred i da radim na sebi i to je to. Brate moj, hvala ti što si bio gost Davkasta. Hvala tebi, baš sam uživao. Ovo pitanje za Đanu ti neću oprostiti, jer će me opet ljudi u komentarima... Neka, vrati, hype je hype, razumijem. Hype je hype, realno. U pretprošloj epizodi Mahrina, znaš ti da je u pretprošloj epizodi Mahrina, brate, zvala Henija na telefon? Pa mislim, mogu ja da zovem Đanu, ja tjeram ljude ovdje, naljutit će mi se. Ja tjeram ovdje ljude, brate, na svakojake, kako se zove stvari. Ne, hvala ti stvarno što si bio gost i što si bio prvenstveno iskren, to cijenim, iskrenost prije svega, jer ne volim ljude koji dođu ovdje preko puta i prepričavaju jednu te istu priču milion puta, to s nikom ne da slušati. Hvala i tebi, ja sam uživao, ne znam kakav sam bio. Top. Ja mislim, brate, malo sam pospan, pa nisam svestan toga. Nije, ti si inače takav. Da, ali spavali smo 2 sata i onda smo putovali, nismo ništa spavali. Sad mu idemo ljudi dati najbolji experience u Sarajevu, realno, ode čovjek proba ćevape na maštaš. Ide čovjek da jede nešto. Hvala vama ljudi što ste gledali, ovo je bio Toma, ja sam David, a vi ste gledatelji do iduće epizode Davkasta. Lajkajte, šerajte, subscribe-ajte, znači nemoj tamo da ja moram pisati stalno da se pretplatite. Slušajte nas na streaming servisima. Do iduće epizode, do idućeg Davkasta. Veliki pozdrav i čao.